people are going to solve it. I was on question. Kuna question enkulu la engaphenduleki engakaphenduli. I-question ithi ake siqale sikhulume ngabantwana bama-foreigner abantu abantwana bama-foreigner banakani report
Uma phela uFebruary. Sivaliwe othisha behlele emakhaya. Izobuya ingqondo So manje kumele kwenziwe njani? Cha into ebalekile ngoba phela sakugcweleza amakorekore. Akhishwe zamakorekore aphuma ikorekore ngene umuntu. Yilo sikudingayo. Ngoba phela kuthiwa sizanyela ezinye izikhala nje kwezinye izikole kodwa indawo ye-transport abazali abasebenzi. Yabo izikole zikude abantu abasebenzi eduze kwesikole ngeke sashiya isikole sangakubo ayofunda kude. Labantu abanye balethwa lana emva kwekhukhula indawo yokuhlala bengasenayo balethwa la mase belana isikole kufanele basebenzise setshenziswa bakorekwe. Yabona nje ulindele mapha amazi njengoba isingenele inkosi isilo ngapha amazi walindele ukuthi mhlawumbe wabhekise mhlawumbe kuzona izinto ezifana nezabantu abafika ngamaphepha nabanye bezithi no isilo mawukuthi si-behind abantu abamnyama noma isizwe sakaZulu fasithi ayigubhi inkankana lidla umnyundo wangakubi amakorekore kodwa wabuyela emazweni abo. Yilo esidinge inkulumo yilo esidinge. So khawula ukuvota abantu kumele benzani njengoba qala kumele benzani mhlawumbe ngiyabona no ukuvota kubalulekile bakhona abathi ngebasavota kodwa lokho kuyabalimaza isizwe umuntu nomuntu kufanele avote alifake ivoti lakhe kodwa ubheka ungabisavotela labantu labo okuyibona abathengisi kunabantu okuyibona abasithengisile hayi inhlangano eyodwa nge-ANC sikule simo nje through ANC okuyibona bese uthole ngeqoma all along kodwa manje suphayilela ngaphandle kusakwakhela abantu ama-toilet akukho kusile ANC wenzayo. Yiphi mhlawumbe nokunye futhi okubheda mhlawumbe njengoba umchaza mhlawumbe njengomushintsho nombuzo omdala wayo yiphi leyo msebona ukuthi seshintshile njalo kumele kulungise. Hayi ngiyakuningi kakhulu qawo yabo mina ngumuntu oyisebenzayo since ngiyisebenza kufanele ngikhokhe mina i-tax abantu bokufika abanamabhizinisi wabona basebenza njengathi yabo kodwa abakhokhi intela abakhokhi i-tax. Lokho ufuna ngabe uyakubheka uhulumeni akakubheki kodwa isikole lesi i-public school okusho ukuthi isikole sahulumeni lezinganza zamakorekore azikhokhi ngena mahhala funda mahhala izinto efana ngabe uhulumeni zonke lezi zayilungisa. One. Kuzophume yabo kungene yethu kuphume yabo kungene yethu kuphume yabo kungene yethu kuphume yabo kungene yethu kuphume yabo kungene yethu minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 kuphume yabo kungene yethu kuphume yabo kungene yethu kuphume yabo kungene yethu kuphume yabo kungene yethu kuphume yabo kungene yethu